Grup 1 galopsko nadmetanje trka grada Šapca je ovog trenutka puštena. Argentario je krenuo tamo uz barijeru dugih 2000 metara za sjajne galopere. Prati ga u stopu sada Miss Mazi, izlazi na čelo. Miss Mazi, pobednica srpskog galopskog derbija, je izašla na čelo. Ona će, kaže, diktirati tempo u ovoj trci. Prate je sada momci iz drugog reda, Smiling. Tako je to izgledalo u srpskom galopskom derbiju. Miss Mazi pa Smiling na drugoj poziciji, Iron Boy treći, Argentario na četvrtoj, Red Butler, 3 Bal, Kalina Lady drži začelje trke. Miss Mazi sa Milanom Konkoljem i dalje na čelu ove trke na drugoj poziciji. U stopu je prati Smiling sa Aleksandrom Šašićem, Miss Mazi pa Smiling, pa iza njih sada na trećoj poziciji Iron Boy. U njega u stopu prati Red Butler, iza njih je Argentario pa Kalina Lady, 3 Bal na začelju trke. Miss Mazi, Smiling 1 i 2. Na trećoj poziciji Iron Boy, četvrti je Red Butler. Argentario sada pokušava da napade Reda Butlera, krenula i Kalina Lady s Tihom Vujkovićem. Miss Mazi i Milan Konkolj i dalje diktiraju tempo ove trke. Smiling i Šašić drže drugu poziciju, Iron Boy se drži na trećem mestu, na četvrtom je sada izašao Red Butler sa Đorđem Perovićem, odmah za njim ide Argentario i dalje Miss Mazi nedostižna za svoje takmace na drugoj poziciji Smiling, ali se sada pravi gužva oko treće pozicije. Tamo Red Butler pokušava da napadne Iron Boya koji se ipak brani. Miss Mazi pa Smiling pa Iron Boy pa Red Butler koji ostaje na četvrtoj poziciji. Iza njih svi ostali. Miss Mazi sada je krenuo Smiling i Aleksandar Šašić sada kreću u napad, izlaze na čelo. Miss Mazi se drži na drugoj, Iron Boy sada pokušava da stigne Miss Mazi da uhvati na drugoj poziciji. Smiling izašao na čelo ove trke. Smiling i Aleksandar Šašić. Smiling drugi u srpskom galopskom derbiju sa Aleksandrom Šašićem u sedmu. U ciljnoj ravnini ulazi na čelo trke. Smiling, prati ga Iron Boy, Red Butler ide uz barijeru. Smiling, Šašić, Red Butler uz barijeru. Iron Boy kroz sredinu. Smiling, Red Butler, Iron Boy, Mini Argentario kroz polja. Smiling ovoga puta sa Šašićem. Prvi Red Butler, drugi Argentario pa Kalina Lady. Iron Boy, Miss Mazi i 3 Bal. Tako je to izgledalo u sjajnom galopskom okršaju. Verujem da ste